Voilà, musidɓe ono wonɓe siiwude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon. Assalamu alaikum. Haray nokku kala ka wonti ɗon ko sadi moɗon ko toli si réseau ji ɗin jaɓi en tinday ka meɗen ɗo ɗe sene wala joɗore ɗo musidɓe ko non woniri aray julɓe ɓen fof no weltana nokku kala ka wonti ɗon sadi moɗon ko toli. Bede salmini on meɗen jarni on bede salmini ɓe ngureji mon ɗi fof wona o maɗo haray ko nde ɓe ngure ɗo hewti ka meɗen yummiraɓe no make nenan Aminata ɓe wondi e ɓiɗɗo maɓɓe on haray kamɓe tigi ɓe sifanto en joni mapunde maɓɓe nden wawen e jentade falto ɗen. Assalamu alaikum. Alaikum salam nene. On peut voir si le micro est ouvert? Bien. On est jam? Yettude Allah na lato. Alhamdulillah fay belle. Ibe jango nolle. Konno makete ɗo? Ko Aminata Ba. Eyyo. Nenan Aminata. Haray ko on to iwru ɗon? Ko teli ko pellel. Ɗon e jam? Yettude Allah tawnti yawno e jam. Oɗo ko hombo ni? Ko ɓiɗɗo an on. Bien, haray ko non hewtini on ka meɗen? Hewti kam on ɗo miɗo nawni nene mi wumi e ɓi duuɓi 6 mara ko wallanmi ko oɗo fof mi mari. Suudu kam mi woni ɗon yani joni noon miɗo fatti woɓɓe koyemi yaw koyemi fatto ɓen ɗo mi wona ɗon kanko yaw lawɓana yimɓe ɓen ɓe men heɓa ko men ñaama ko tawimo en mun no woodi julɓe Allah wallon mi yandi fi Allah mi heɓa cellal si Allah no windaninmi si winda kadi mi fela goɗɗo ko muyɗe Allah kala mo arsike an woni e jungo muɗum miɗo tori on yen jeeji on julɓe Allah yon wallu Allah wallonmi ko sabu Allah won ɗon waɗirde yandi fi Allah e hotinulaɗo Muhammadu. Wow, heɓi duuɓi 6 hiɗon humi. Très bien. Haray kaɓe homɓe on ɗon ka honto won ɗon pellel? O kaka galle amen tigi men woni pellel ko woni ben an e biro am ɓe fof ɓe feƴƴini ɓe hari miɗo jomba moodi am feƴƴini awa joni noon min e jun an kum meɗen ka hoɗo ka amen ɗon kono cun huɗo ko ɓen accuno kon kaɓa fayda depuis ɓen feƴƴini na hande ɓaari oɗo no ladude kun cun huɗo ko ɗon mi wonno kono ɓa joni wata yeyde no mi gardira ɗum ko jinkun yeyta suisi men ñaama junkun yaniri yeeso ala ka men wona. Yo joni noon ko honno hewtini on tigi tigi on ka amen ɗo mene? Joni miɗo hewti kam on ɗo toragol on fi lillahi Allah warilla suuli wallum miska ka cellal heɓi siko fi sabu hay siko kuncunguɗo ɗon wattan ɗum mi heɓa kami wona kala e mum ko Allah arsiki on miɗo tori on julɓe Allah. Bien fika cuuɗi ni taw min wawata ni fi raɓɓindingol pijiɗi waltagol on fi ɗon ɓay meɗen fuɗɗi taw suudu ka meɗen timbo haray min wawal taw min lannitaki ɗon taw haray ñanko hande woni ko min humpodiri partenaire ɓe amen wontiɓe Belgique wiyeteɓe Jama Humanity ko hewtini min 1,5 fiyo min soodu leɗɗe ñappirɗe ɗen fiika meɗen kulaya to ɗe haray ko tuma min gayni ñappugol to wo min soki ton wo si min miijo kadi innugol inchallah min wawa kadi miijanagol woɓɓe suudu haray fen o sayi ɗo fi fen nden suudu ɗon haray ɗum ɗon taw alaka programme ji kono ɗon haray julɓe Allah ɓen fof no siivude en ɗo tigi kadi si partenaire ɓe kadi joni woodi ko hiyo émission ɗo holli kamɓe hiɓe wawi addugol mbuɗɗi no woniri noon fi okkugol on suudu ma ɗum darnagol on kuncun huɗo mon ɗon ɓe wata wonde mone komin innaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli si réseau ji ɗin jaɓi ko wasi waɗade émission on fi andingol julɓe Allah ɓen haray on hewtika amen ɗiɗon hollude mapunde mon nden haray kañum o sona jiyo. Assalamu aleykum. Wa alaikum salam. Ay jam. Alhamdulillah. Kono enteɗa? Min ko Salimatu minnete. Kono woni golle ma? Mi golli atelier mi jango école ko babira nawni mi accite ka école ka atelier kadi ko bayta en joddindin ɓeydike simi yeeyali men ñamata ko ɗum waɗi mi accitani. Joddindin ka atelier ko joni? Ko 25 ko sabu noon 25 accitanɗa golle maɗen ka ko honɗum situation famal tigi tigi o? ko sabu ko woni ko mi mara ko yoɓana lanka atelier ko ɗum mi accitani ɓayni ni ko mi jokki ko yawgol mi layɓana yimɓe ɓe min heɓa 10 000 ko min sooda hirani. Konto noon aya lawƴangol mais je comprends honto wona aya lawƴangol yimɓe ɓe? Kaka conserveur yiɗa pepe kale yeye ɓen ɗon futti. Bimbiije ɗe yata lawƴa ton?
mi yahay bimbi mi layɓa han wana e 14 heures ɓe hokkala ndimi woɓɓe go kayno ɗon mi layɓana ɓe ha 18 heures ɓe hokkan mi 5000. Wow. Ala heɓi duuɓi jeɗum mi heɓi 18 ans. ko a wallata biro ma piiji ɗin fo komi wallata biram piiji ɗin fo goto ala ko wallitolan ko min tumbiro am mari. ɓen mo feƴƴinina min ɓen an ko feƴƴinta lamari 3 ans. heɓi 18 ans harayni sa heɓi dewgal ɗa faala si mi heɓi yiɗɗo lam fi Allah ene laaɗo tawi ko dewgal ara oti acca mi dan ko biro am aray probléme ala. Wow. Mesdames, Messieurs, une histoire qui touche le cœur. Et regardez cette histoire, une jeune fille qui a 18 ans, comparativement à certaines jeunes filles qui se promènent en ville et d'une maison à une autre, ou bien courir derrière le mari des autres. Certaines filles sont championnes de ça, dans notre région administrative de Mahon. Je pense que ce n'est même pas dans notre région seulement. Les filles aujourd'hui, même à partir de 15 ans, c'est des filles, malheureusement, que tu ne peux pas gérer en famille. Regardez cette jeune fille, elle n'a que ses 18 ans et elle a déjà l'esprit de partage. Elle soutient sa maman moralement, elle se lève, elle a préféré abandonner son petit boulot, l'apprenti, là où elle apprenait la couture, pour aujourd'hui laver les bols pour les uns et les autres. Donc, très fort malheureusement, elle n'a pas eu la chance d'avoir des personnes pour l'assister. Mais néanmoins, j'attire l'attention de nos millions de partenaires pour le cas de cette jeune dame qui est en difficulté avec sa mère. Mais tenez-vous bien, c'est des situations qui sont tellement complexes. Encore une fois de plus, j'attire l'attention de nos millions de partenaires. J'attire l'attention de tout un chacun, parce que ce qui reste clair, tellement que nous vous disons un grand merci. Encore une fois de plus, continuez à soutenir les actions de l'ONG, Assistance humanitaire d'urgence. Partagez-moi la vidéo, likez la vidéo. Julɓe Allah ɓen aru iya sonja himɓe ɓen andon musidɓe meɗen ɓen ko ha honto woni ko sonji. Hande musidɓe so yi oji o ɗo no acciti golle mum ɗen mo kippude nene makko, juuɓe buyi fotaɓe ma makko sikkay ko feetere ma sikkay ko komo yagal anda wona komo yagal. Tagaɗo si woni heɓama o Allah acci yumma makko takko makko ko yo dow muduwa ha nyande ɗette niɗɗi. Ɓiɗɗo debbo si yangani kenene mum e moti mum feere o ala simo rewde Allah lana subhanahu wa ta'ala natugol makko aljanna nyande o fiƴƴini. Kono foyi ɗen andi hande piiji kawaseji ko woni fiɗɗude ka meɗen hino tami hunduko parce que hara yi piiji ɗin Allah lando on hiɗa yallaki. Ɓennayi o tampere warata ko lannu balɗe warata. Sayiji no feƴƴi himɓe marɓe jawdi buyi hande hay no tampuno hanki. Hande kadi himɓe tampunoɓe buyi hettoto jango. Kono ɗum fof koye nder muñal ngal woni. Hay musidɓe ono wonɓe suivude assistance humanitaire d'urgence. Mi toroto mi jeeja no juɗɗo jeejirte. Yo wawu ndarude o vidéo. Andite hi ha joni no wodi sonnaɓe Allah waɗi barki e mum. Tawata wondema kala tampere no jokkiɓe kono hiɓe wallitade jumma maɓɓe ɓaytu ko dewgal sunna e falla woni ko ɓe woni. Tawti kadi es tawi woni be maɓɓe woni ko feƴƴini kono fayin hiɓe yurmodiri himo andi himo heɓa. Eren ɗo musidɓe mi andintina e partenaire ɓe sivude ɓen ɗo fof hara ɓeɗo no woɗɗi ko iwata. Donc ara enon iwgol ma pellel ton ara gaɗe. Si a inni ko 10 000 wonɗa heɓude ma 5 000. Haray ko non wonɗa heɓude parce que ɗon kadi seppota ko arga ka seppa e won. Donc simi lanni la ɓande ɓe bimmi ɓe hokkorala ñiiri seeɗa mi addora wiran ko ittirakoɓe. Mi accira ɓe ɗon mi yaha mi continue laybugol mi layɓa ɗon ha 14 heures ɓe hokkami 10 000 mi yaha mi layɓana ɓeya kadi ɓe hokkami 5 000 ƴetta 5 000 mi sonna bira ñamete mi acca ɓe ɗon ƴetta 10 000 mi yoɓa 5 000 mi hoota bimbi kay mi yoɓa 5 000 mi yara.
ɗum ɗon ko ñande be ñande watta ɗum ɗon ñande be ñande sinara mi sella hande ni ko onno ɓuri on mapinde min hande ni ko ɓurla mapinde ko si tawi julɓe Allah ɓe wallitotola mi ñawda biro am ma min heɓa e suudu kame wona hara mi acca ɓe ɗon mi yaɓete mi gollana yimɓe ɓe ngara si mi arti mi tawta ɓe kame o lerɗo naka mon ɓe woni yimɓe jetti ɓe halfini woɓɓe goɓe min wonduno pellel ton ɓen ɗon noon sotti ton ɓe losiri ka conserveri lega joni noon mi ƴetti bira mi halfini ɓe ɗon min kayla walde ka kawtalɓe amen ɗon mbawi cuunku yiyani min fof min wawidata yawde min wona e hoore goto ɓen noon luɓuɓe ɓe ɗon biro ma ɗon an ɓe wawata wonda e maɓɓe ɗon kana wallata biro ma pigini fof ɓe suundu janɗa moƴƴa si mi wi gollugol 18 heures mi ara e woni mi wallitoɓe woncutugol mi ƴogana ɓen ɓe woni ɗon kamum mi laybana ɓe mira jiɗin kamɓe ka mi fittana ɓe suundu mi loota mi yiya haras bimbi si mi ari mi yara on kam mi gollata ɗon si ɓe hokkorila ñamete o mi addani biro am mi yiltito noon laybugol ton bien donc ara on faala julɓe Allah ɓen ɓe mari au moins ko chambre ɓe wallito o wonon ɗon kene parce que moi je vous ai dit pour construire pour l'instant ce n'est pas possible parce que voilà nous sommes déjà en construction pour la famille Koulaya et puis de là-bas aussi on va continuer le projet de Dama tout est compliqué en quelque sorte en fait bien donc ara musidɓe no yirɗon ɗo ni julɓe Allah ɓen fof hay noon julɓe Allah ɓe no mari chambre ko luɓa on ko telen ton ma logana on ka haɗa ɓe wawi luɓirde on ko cuuɗi woniri gawo si mi heɓi telenga saare ga ko luɓa men kadi ara no moƴƴi ɓe mi woni laybande ɓen ko telenga conserveri woniri joni noon sa heɓi kadi ko nadama atelier continue atelier ma on a jokkay ɗum ɗon ka ko honno kadi yara min ko accintini lan atelier ko fi ko woni kon joddi ndi jawi mi ala heɓde fuyi si mi yeyali men ñamata ma mi laybani jama ma mi yami huppanoya woɓɓe ɓe yoɓalan si mi yemi huppaniɓe wonde woɓɓe yoɓalan 30 000 mi ittana men ɗon ko men ñama ha mi tawi mi wawata gollude men mara ko dépense men hino biro an no wumi goto ala law wallitare ottiri kam mi hatti o musidɓe encore une fois de plus je vous demande si vous êtes à l'écoute de cette émission de partager la vidéo de liker la vidéo de faire en sorte de soutenir cette famille. C'est une famille qui mérite l'attention du monde entier. Une famille qui se trouve dans le besoin. Une famille, une famille qui se trouve dans le besoin. Ko ɓe ngure tawata hiɓe hattoñini e ballal musidɓe. Haray nokku kala ka wonti ɗo e nder lalagal aduna ngal si ɗon siwudo émission ɗo mi andinayi on nde ɗo ɓe ngure ka tufuɗe meɗen mamum ɗo daaki nokkure ko wiyete pellel. Haray noon e wi kañum sonnaɓe hewtuɓe ɓen ka meɗen ɗo oɗo jiyo ko yumma makko ni be makko woni ko feƴƴini hadi mo mari tan ini duuɓi ɗiɗi ko watti ɗum ɗon yumma makko woni ko humidi heɓi joni duuɓi 6 himo yango dade maɓɓe ɓe heɓali feere no ɓe yara kala tan ɓe heɓali feere kadi no o kippira biro makko tigi tigi on par ce que o ala jawdi e hoore noon angal jawdi makko ni himo wadde beru ko wawi kon yawgol gollana julɓe Allah ɓen ɓe okkora ɓe ko ɓe ñaama o danko yumma makko aray ko wonɗa waɗe kon ko hoore ma wonɗa waɗande kala ko hiwɗa hande a waɗani yumma ma ñande goore an kadi Allah no wawma okkude dewgal ɗeppar par ko torotoɗen Allah yo Allah okku balɗe e cellal de ɗum ɗon no hewta hara yumma ma no wuuri ɓe ñaama to no yangi maɓɓe ki parce que piiji ɗin c'est très simple non dehors s'il te plaît haray ka anna ɗo mo be ko waɗi wo waɗani hoore mum nene ma jara sa yangani keɓe ko hoore ma yanganiɗa wota ninsu ɗum hande wota ninsu ɗum jango wota a ninsata kadi ko accitanɗa jande ma nden walla golle ma nden fi dankagol yumma ma min boora an ɓe jangal lekkol ko waɗi par ce que hari yumma maɓɓe nawni yumma maɓɓe nawnu ɓe danki yumma maɓɓe yumma maɓɓe inni Umaru a acciti jande ma nden lekkol maɗa on fiƴan a wonay lanɗo hay si tawi hunde a jangali lanɗo kala arɗo o aray ha o tawama ko noon le woniri ha boora an feƴƴini lanɗo no fotta fodde wo ko iwi aray ha o tawa fende piyonka boutique makko ala no woodi ɓe yaali ɓe ngan kono ɓe nana linde maɓɓe ala kamɓe lamɓe tun lamɓe ɓe ƴiway ko iwi ara hanka maɓɓe ko duwa yumma maɓɓe o waɗi ɗum ɗo
duwa mawɗo bonata kala ko yangani da nene ma wota ni su few hande hiɗa jombe dewgal yalta e ngal ɗon dewgal kono siɗa yangani nene ma kala ko heɓuma wallahi aray tum feƴƴa hunde heɓatama senaka ƴuri kon Allah subhanahu wa ta'ala muñal bonata tampere kadi warata donc min toroto kala partenaire jo wonɗo suivre o assistance humanitaire ɗo ni min toro min jeejaw oɗo taw sonnajo o heɓi 18 ans normalement ko mapinayno en hande ko en heɓude feere no waltoroɗen oɗo o wontida e biro makko hara ɓe wona e nokku gotum o danko biro makko kadi ko ɓuuri e moƴƴude kono on tini kadi himo faala fayin tin ɗettere ɓay to o heɓi 18 ans so heɓi joni son gorko kadi mo Allah waɗi barke mum on ɗon kadi no wawi kadi wallitade mo danko yumma makko worɓe gono ton Allah no waɗi barke maɓɓe par ce que eɗen andi e fo men ka dewle hande kadi woɓɓe gono ton hay dankiɗa yumma ma haray walanaki ɓe ka ɓerde maɓɓe sagu maɓɓe ara ko ya danko tu yumma maɓɓe ɗin ɗon kadi pigui no feƴƴude hande ka dewle men ko pigui ɗin tun ko torotoɗen Allah tawiɗa mari barke mawɓe maɓɓe par ce que hay jombaɗa si tawi woni e ala barke mawɓe maɓɓe ko wallahi billahi jombe hande seeɗa jangon ɗum no heewi hande ka saare ɓe mi yaalande ton kadi hunde wotere hande juuɓe buyɗo ka saari ɗo ɓe wi maɓɓe hiɓe fini anda ɓe fina no woodi rewɓe ka saare ɗo golle maɓɓe wo waɗugol chaine senete ji ɗen ka koyɗe ɓe haɓɓa koyɗe ɓe waɗa o peɗali maɓɓe ɓe waɗa fossile ji ɗin ka gite ɓe moro meshki ɗin jippiki o ley si ɓe yalti jemma ɓe arti wo e 5 heures 6 heures ɓe naati de subaka on ɓe naata ɓe waalo nene maɓɓe ko yangi wo ko yangi kamɓe ɓe andata ɗum par ce que ɓe fittata ɓe lotata ɓe ƴogata ɓe huppata wona fi ɓe inna ɓe yaade ɓe boydanoyo goɗɗo fiyu ñammingol nene maɓɓe watta ko ɓe waali ɗon kadi ha e 15 heures 16 heures ɓe mo ɓe yaka saloñi ɓe moƴƴintino ɓe yalta kadi jemma hara ɓe jotti moti ɓe ka saare si goɗɗo no faala ɓe jombude ɓe jaɓata haray ɓe jokki ha ñande ñawnari ƴayɓe wo haray ɗum ko wonɗa wadde ɗo wonamo be innatama ya wakkilo muñoɗa woɓɓe go inne ndara jiwa feeti wonani ɓenna eppa jiwoɗa foti ɓay noon Allah addima hanka biro amen ɗo minen min walla e tiji kono min wagato ko min wajantoma ko fi ñande go reya an ɗum ko jokkuɗa ɗo naago e wollerɗo Allah yoɓatama Allah yoɓima wono gasara ɓe yeyino iya noon Allah no fuɗɗoma yoɓude ɓay ko ma o yoɓe ɓiɗɗo si Allah waɗi barki e makko Allah yoɓemo no moƴƴiri Allah no wama okkode dewgal hara yiɗuma wo inna ene wona ɓiɗɗo kaari on ni kunju yangani no nene mum hari biro makko no nawni ɓe tampi kono o yayno o yaa o lawƴana himɓe miran kama kadi ɓe okkora ɓe ko ɓe ñaama ma ko wonɗa lawƴude ɗon ɗi miragi toroɗa ɗon tun goɗɗo iwa ko iwi inna sina falaka dewgal sunna fayilla o jombama o ittanama ande o darana yummama hay suudu min mi yima mum ɗo woɓɓe no ɗo hay sa danki nene ma ɓinna no seede sabu ko dankiɗa ko nene ma kono mi yi sagata meɗe mamum ɗo na sagata yo Allah par ce que ɓe hekkila ko janduɓe mamum ɗo mi yiɓe darnande esiraɓe maɓɓe suudu mi yi ɗum ɗo mi hirigite hande par ce que ko kawtal ɓe amen kimbiri to ɓe jombu ɓeygu maɓɓe nene ɓeygu maɓɓe no logement kono hande ɓe sonniɓe terrain hiɓe darnande ɓe ɗo ni suudu est ce que ɗa faltade pigi ni fof ko yeɗede nene ma jara onon kadi biro ɓayiɗo o wuuri selli o leer ɗo déjà taw ɓe duwanima ɓe duwanakima ɓuttu ɓernde tun no yoni duwa ɗum ɗon tun ko buyi non haray ko ɓeydugol muñal ngal wakkilora fi Allah woti annabijo andita wuuri seeɗa ma e pooma hara kadi a yeggitare bakutuji ɗin salligoɗa juula rewa Allah toroɗa Allah wlanɗo subhanahu wa ta'ala on yo Allah feƴƴinangon ɗum ɗo e jam moƴƴere hara koye hoore gurna Allah okkorama dewga sunna e farilla miijo ko wonɗa e miijata kon ko Allah pet andi ɗum ɗon Allah kadi ittande ɗum ɗon kala Allah tagudu sadi Allah no yurmini ko tagi ko Allah aña torede est ce que ɗa famude sa salliji ka juuli a rewi Allah toriki Allah wlanɗo subhanahu wa ta'ala yo Allah ittane ande ma nde yo Allah huntimbiro ma yo Allah okkoro feere heɓon lekki ma ɗum yo Allah wlanɗo subhanahu wa ta'ala okkore dewga sunna e farilla dankoɗa yumma ma toroɗa yo Allah okkore gorko hay so tawi woni na jawdi o mari hare mo mari annuye moƴƴo o waltito dankoɗo yumma ma par ce que jawdi ni lande ko jikke ɗe luttata est ce que ɗa faltade wota nin soko dankanɗa nene ma tanin su ɗum hande wota nin su ɗum jango a faltike wakkilo
De toute façon, nous, de notre côté, on va se démerder pour faire appel à nos partenaires de confiance de vous aider. Men torto partenaire ɓe amen ɓe fou nokku kala kaɓe wontiri e nder aduna on ɓe waɗo fi Allah woti annabijo ɓe wallitoran ɓayti hiɗon hatoñini e ballal ɓe wallitoran kadi sabu needi ko Allah waɗi koñe ɓiɗɗo on ko tawata kon o suɓaki. Allez, s'il vous plaît, vas-y, va m'aider. Elle va d'abord nous attendre dehors, on va finir ici. Si elle est pressée, elle peut partir en attendant, on va finir ici, pardon. Elle va partir d'abord. Parce qu'elle ne peut pas parler là-bas pendant qu'on travaille par là. C'est pas possible. Bien. Donc, cette famille mérite vraiment l'attention du monde entier. Cette famille mérite l'attention du monde entier. Haray me den toro jeeja no juldo jeejirte ye wallito ne be ngure do soit walle me be heba suudu ko be wona haysko e luube suudu be wona don haysko chambre goto kanko tun yuma makko be waaway wonde don lube be don be wona don o yesi dum no fop ala okkoron be mbuudi be waawa loosude haysko chambre goto ko beru hitande ndaren stay burna nan don tabitay seeda tammengel kadi sen hebi feede okkor golbe nafaka ko be nyama ma jiwon continue golle makko den ka atelier haray alaka de ko wadana de do be ngure si tay kadi woni gorko do falan jombude sunna e fadilla har ko gorko mo Allah wadi barke mu mardo be ngure parce que tay Allah hokkima gorko hulo mo e mumbe haray bi dettere wona jawdi woni goddo worbe gono mari jawdi ko nafa baybe jaaboto yumma mabbe be nananta yumma mabbe e tefata fi nene mabbe be mara ko dar sadi be mara ko waajobe ka be ngureji mabbe gorko sino laba ko ngari kinal ngari gorko ko hondum ko jikku on est ce que da faltade wona jawti ko jikku gorko nguru woni ngari gorko kono hande rewbe buino tromper di parce que be anda ko hondum woni ngari gorko et puis gorko ma si laba ma pandi ko sare nenjemo wona anjemo si gorko ma no mari jikke haray alaka ala kono gorko ma si hulata ne mum tefata fi be mum tefata fi ne mum hayno hulbini haray wona dettere parce que ko sonja wartama est ce que da faltade haray musibe ono wonbe suivre assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti do musibe haray menen hande ka mojobere do hidon tawi do madame Kuyate no neldi men buudi meden sodi do saakuji maaro non kadi on hawrindiri do e saaku didi maaro il faut bien faire arrêter ça bien dano di do moƴƴa bien musibe kono woni di ono wonbe sivude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti don haray ko andi ngollon kay mission medem do saako didi maaro woni ko hewtinde nde be ngure do de haray di do saako didi maaro ko madame Kuyate wontirbe ka medem Amerique woni ko hewtini en o saako didi maaro musibe haray ko madame Kuyate be nodduno men gila hanke men humpondiri be holli kambe kadi be anniyani dum do bibbe mabbe be holluno siko maaro hebu den fere musiko sukkar okkude miskina be haray be weltori haray non do ngandi be do hewti do be ala ko be nyama be ala ko be walo be hato ngini balal musibe donc haray madame Kuyate si do wontiri Amerique tonde haray ko teddugal e modon o saako didi maaro do ko kabudi mo woni ko men itti men sodi men hewti nde be ngure do yo musibe haray ko teddugal e modon o saako didi maaro do ko madame Kuyate wontiri be Amerique woni ko addani en nani biro haray on meme don il faut bien haray ko no ko onon je haray kadi hino do 400 000 do haray ko Côte d'Ivoire di iwri ko koti awa meden mo men humpodiri bimbi hewtini men di o holli wondema men okkoro hatto jimbe ben e ballal haray on tawi di do o saako didi maaro do kanyum may 400 000 do haray hande on yaada e dum do ndaro debre don do kan ngasa partenaire amen be huway be huwibe faabo ngasa kadi wonay ko be noddime be waltodi en kadi bagne nani awade albarka yalla jabu sadaka yalla firtu arske so e baw yalla towno fimo amin yalla buttinan en aduna e lakara yalla wad barke bobo be barka tanti albarka yalla jabu sadaka yalla dadon ko longo Coran fa. Oh là là, on ne pleure pas, c'est pas la peine de pleurer dans l'émission ma chérie. Oh là là. Alhamdulillah rabbil alamin. Nena nauni depuis 6 ans la barduza konene anauni. Allah kila courage ronda goye ya dia
rondanoma somɓe ɓen ndiyam reya gato e kuuti danko nene hano woni ɗo ni alhamdulillahi rabbil alamin o jarama albarka buy Allah hokku on baraji ɗi Musidɓe, on si vous des assistants d'urgence, ça fait mal au cœur, ça fait pleurer, hein.